Dahil napadayawan na surat nga may kanbiyag ita nga malem agapo kini Demetrio iti kagayan nga ina pinauluan iti agsilaw iti tukak. Sagudayan nga rod ti surat ni pagayam a Demetrio. Dear Cousin, sakbay man nga nakisalaysay ti pakasarita kasinyong may papan iti panagsilaw iti tukak. Kablawang kay man iti naragsak nga aldaw yu di Tanemars Studio. At sabi ko iti may isang aldaw nga panagpasyar mi di Ilocos ket makapasyar kam tumot di Tanemars Studio akaduwak ti pamilyak. Nabayaga kami nen nga avid fan ti page yo. Ang imjak ni namnama nga may saak tumet kadigiti makapagsurat iti programam ken agtaklin iti may sa aparikot. Ginundawayak nga rod deto yung programa tapno ti kasta. Maiburay ko ti pakasarita ket makakidawak mo ti balakad kadigiti agkakalaing mangten balakad a viewers. Nupay nanumulaeng ti biyag mi ken nila Arnie nga asawak. Awan met iti na dimdimte nga nakana nga parikot mi kasinyong addaan kami iti dua nga anak. Agpadpada kami met iti asawak nga nagagat na anos nga trabaho para kadigiti anak mi. Siya kumporme, mabalinak ag construction, mabalinak nga tumulong agtalon, mabalinak nga agpasada iti tricycle. Kumporme ti mabalin nga trabaho. Ta siya ngamin kasinyong naikamangak iti lugar ti asawak nga nila Arnie. Ije ngamin naggapwak nga ili ada kami iti sentro ket saan nga napintas idi ti panagyan mi ijayan ti lugar mi ti pamilyak ti side ko ta nailadya balay mi ket no agabang kami mo isupay deta pagabang mi ken maysa adumet ti trabaho nga gururay kanyak iti lugar ti asawak ta adda talon ni katugangak alalaki nga mabalin ko nga pakitalunan. Adamot ti tricycle ni bayaw ko nga lando nga mabalin ko nga ipasada. Sa limang lando, mangun kontrata mo iti construction. Ta porman nga rod isuna. Mabalin kami pa nga agtaraken iti na dumaduma nga dingwen kas kumamanok, pato, kalding, baboy, baka. Nagilibanag nga saan ko nga maaramid ijay poblasyon nga naggapuan mi nga iso ti lugar ti side ko, ti pamilik. Ket dito'y nga napadasak ti biyag iti baryo. Kas kuma dati panagtutudo agtaod mo dagiti na dumaduma nga klase nga makmakan nga exotic. May samat nga dagiti magustuak ket titukak. Ta idi adda kami ije ili. Makaramramanak met titukak angem gatangem pailaeng. Saan kumat nga ammo ti agsilaw iwen agtiliw iti tukak. Angem numet rugrugi na ti agtaod digiti tukak ket nangina. No la ko maamok ti agsilaw iti tukak ay na nakadado di arubayan ti nakaikamanga kuna kita. Ket idi laeng kalabes iti laeng kalabes kasinyong nga nagpigsa agsasarunong aldaw nga nagpigsa ti tudo dito'y manen nga nagcravak iti tukak. Ket dito'y man nga rugyak nga rod nga salaysay ti napasamak kasin no apeng nga naaddanak iti parikot gapulaeng iti panagsilaw iti tukak. Kaaduda man hindi kiti tukak. Bakit? Dinggama. Api di ka pa maturog. Demetrio. Makaringgor nga ron dingiti tukak. Kit gagangay ata nagtudo nga ron itinipig sa itay.
Maturog ka latan. Saan ka di makaturog? Gapo iti ringgur di iti tukak? Saan ba? Happy nga rod. Makaay-ayo lang amin nga dingding ganida. Nula amok ko mati agsilaw, nagtiliw iti tukak. Napanak ko man nagsilaw itay pailaang mangig ko ida. Makaramraman na naklaunay. Kadi agure kan tulatan digiti agisursur nga mapanagsilaw madamdama wenno digiti napanagsilaw it ang arabi sigurado nga ilako dan tumadlaing into no bigat digiti masilawan da. No aday may naglako iti ay malunggo. Nakangingina mo supay ti igatang. Agasem may sa kilo. Halos ti balor na kat deti mapasadaak ti agmalmalem. Ket anyang orti mabalin ka di mo amot agsilaw. Narigat ka di. Anyat amok, kat saan kumat pinapadasan tinagsilsilaw iti tukak. Ang imang agsidsida ka di iti tukak. Kawan ano adda? Kinuray dubing kami, naruam kami nga agsidsida iti tukak. Tani tatang, aket naisem nga mapan agsilsilaw iti. Kahit mo sawan. Ammo ni tatang ti agsilaw iti tukak. Ay katuan ang. Amin nga taga dito, amunat agsilaw iti tukak. Manulaang ti saan. Kaadwan na nga lalaki ako, detat magustuhan dang aramiden. Ta malaksid nga ilako da, pulutanan da pa'y. Magustuhan di kiti mamartek a pulutanan ti adobo nga tukak. Aya, alam maturog kan. Masaya nga nakmut. Deti bayad ti may sa kilo nga tukak. Igatang ko laangan ti bagas. Igatang ko laangan ti kasapulan mi dito balay. Agpasuro akto manggayam kinitatang. Nalaing kanugayam agsilaw iti tukak. Nalipatak. At dagayam ni katugangak nga mabalin nga pagdamagak no kasanot agsilaw iti tukak. Ay, kano pa nagsilaw iti tukak barok aga. Nalaingak Ay, isurumandak mga ron tatang. Ay na, jak mamut mo nga nalaing ka magayang agsilaw iti tukak. Baka ramraman na ako, makasidsidain na iti tukak. Nakadado ti makaringgor at tukak iti rabi Agam jak mo't amot agsilaw, jak mo't amot agtiliw. Ay, nalaingak barok ang idi dayjay ata napigsa pala idi ti matak. Napigsa pala pa nakita kide. Anya, ang imno kadagitoy, awanain, nakapsutak pa ikidain. Yan may siya, alisto ak nagsakit, numaarbisan o numatudwanak. So nga nabayagan, day dinaudi nga napanak nagsilaw iti tukak. Ay, si bibiyag paila day di katuga nga mababae. Kasano kabayag ng tatang? Ay, kita bayagin Balasitang pela ide nila arni nga anak ko nga asawa mita. Anya, nabayag magayaman. Ay, kiwuna. Nakapsot ka ron ti matakaw. Nakapsot pa ti bagikaw. Iso nga saan ka nga matulungan, baraw. Sabi makaramraman na makasidsidayan ako niti. Ay, adobo nga to kagtatang ta. Kanayong agpaapal dagiti amamok ti Facebook. Kanayon da nga i-post iti social media. Ginatang da nga ta gumatang ka kami na baraw nakadadumot ti aglako no ko Nagngina nga ron tatang. Supay Igatang ko lat bagasa uno si dain may nga sa balain. Ay, wenbot kindi Tanakad adumot ti tukak dito no nagagat ka na mong ti agsilaw kinagtilew agala. Ay kada saan ka nga magastusan ay. Ati problema ko rin tatang kadyak matamot agsilaw. Ta dimakilak mat ije poblasyon. Saan kumot ka napadpadasan tinagsilaw iti tukak. Ang paborito klaunin nga si daan. Ay kado kayat mo padasem ni bayaw mo nga landaw. Nalaing pa nga agsilaw ti tukak dahil nga anak ko. Ay, ni bayaw lando tatang. Ni Purman. Wine. Diyak mampay na puutan. Nga napan nagsilaw iti tukak. Ay, saan na nga masangong kadang itaw.
Ta adubot ti kwartanan. Taging gaita kat awan pa ti asawa na. Nagagad ngagpaisaw ngim awan serbi ti gagad day nga putot kaw. Awan buti katakunay na iti biyag. Uwin ngagpaisaw niya. Ado ti kwarta ni Purman ni Bayaw Lando. Tatang, angim apimbat nga di pa agasawan ni Bayaw. Ay, jakmar na bukaday jay. Nagadubot ti mabalin na nga asawa nangam jakabaw. Napili siguro kat awan pa iti kursunada na kadagiti namamu na nga babae. Oh, sumulagayam nga umpi asawa na. Kat nagasat ti agbalin nga asawa ni Bayaw Lando Taado kwarta na, nagagat pa Isuda laing ta medyo nalakayanin Ay, sambot unay, tatang. Ala, ingka to padas ni Manong Mau, ni Bayaw mga Lando. Tabareng matulungan na ka, kaday ta nga parikot mo. Ay, sige nga ron, tatang. Yaman ak na unay. Naimbag nga aldaw mo, Bayaw Lando. Manong. Ay, sika magayam, Bayaw. Ay, apay aya. Kwa. Awag pa iti trabaho tayo ta. Anusang pela tiyag talon, taure siyak. Asa si kaswag mo dati talon ko. Saan nga dahi ti umay ko arantaan, Bayaw? Ay, anyang road. Naibaga ngamin kanyak ni Tatang. Tiyan niya. Nalaing kay kano nga agsilaw iti tukak. Manong Lando. Ay, wala. Nangruna itan Mayat itata kapigsat itudo ita. Iso nga rod. Agkrekribak ngamin iti adobo nga tukak. Manong Lando. Di lang mabalin nga. Isuruyo kanyak no kasano ti agsilaw, kasano ti agtiliw. Ay, kaskarida aya nga ba isuro day ta. Masapul ang atay ada mangkuyog king ka nga makaambo. No kasano ti agsilaw ken agala iti tukak. Baka agad no bulprag ti maalam, Bayaw. Ay, deta pa nga Manong Lando. Baka jak malasin ti bulprag ken tukak nga masidsida. Baka akit no bulprag nga peso ti maalak. Ay kita, alis to laing data, ano naruam kan, kano amum tiyararamidam. Kasano ka di Manong? Kasti ko na, may mayat, no ada mangkuyog king ka nga mangisuro king ka no kasanot agsilaw ken nagala iti tukak. Detang ti problema. Awan ti amok Da kayo Manong Lando, Bayaw. Masangod ka din kakadwa into no rabi intag silaw kit surwanak nga gala iti tukak. Ay kit mayat latawo ba't kit diti ubrak into rabi Kit nabayag batan nga tsak na kasi daagim siya gumatgata kaklatang aminan. Ay bagpaiking ka Manong Lando day gatang mo. Sa may sakit umot pa iti pamilyam. Kasi siya imbes nga igatang ko iti nakangingina nga tukak, itid ko laing bakit ko taigatang na iti kasapulan me, nang runa ka iti duwang anak me. Yusto data, Bayaw. May mayat data nga kapanunutam, ngem data, gumatang ka ngagpaiso iti nakangingina nga tukak. No kayat mo, agkuyog tayo ito no rabi tayintag silaw iti tukak. Ay, alaman nga rin Manong. Apo, salamat sa Diyos. Makaramanak madlayan iti tukak Manong. Ay, wan. Ala, isaganak nga ro, dati pagsilaw ta. Tadagasing kantaw, into rabi Ay, sige Manong, agyamanak. Alakit mayat alakay. Tapno no, makaraman ka madlayan iti kunkunam nga pagkrekrevam launin nga tukak. Ay, huwin nga rod. Ay na, bakit? Agyaman akla ulit, tanakaan anos ken nasingpot ni Manong mga Lando. Ket iso na pa mismo ti nagpresentahan. Nga kuyugan na, isuro na no kasano ti agsilaw, kasano ti agalay ti tukak. Alakit nasayat nasayat di nga Manong ko. Ang apimot nga di pa nag-asawa ni Manong Lando. Ay na, Diyos ko, napili nga ta
Adamat ti kaya nayat na hindi. Ang jakamuta, di damat nagbayag, di damat nagkatuluyan. Ada siguro ti sapsapulan na nga, kaya't na nga babayang awampay na sapulan na kasjay. Nakagagagat lata o rin o may ti pamilya na. Ketwen isungord nga, isuti imutangan ta, idi nagkasapulan ta ti kwarta. Idi nagsakit ti anak ta. Kaya idi nagkasapulan lak ti gatang ko para iti talon. Ay na, man nakaawat di nga manong ko. Kat awam ti sa baling ipaipanan at kwarta na. Iso nga, alis to lang ang makasaritam, no, utangam isuna. Basta laki di bayadam tumilaang. Bayadan ta ko naman bakit? Kawan, bayadan ta. Ay, sa wakas. Sumipngat ko man. Kami nagsilaw ka nagalay ito kak kinibayaw. Adubwek to, bakit? Imasik to ti panangadubok, ti ikak ti adu nga sili, tapno no, talaga nga. Naimas to nga. Sala nga si daan bakit? Uminumak to pa iti bilog. Tapulutanek to, ti daduma. Ay nawala ka eh. Basta dito yung kalata uminuman, saan ka nga rumrumaran? Ay sige, bakit? Basta laki din na imas nga, adubo nga to kaktipulutan ko. Uray dito ekto lata balay nga uminuman, bakit? Dita manong lando. Anak adutmangig ko ni. Mabalin siguro dito at pagsilawan tan. Now, relax ka laeng. Bayaw. Anya? Saan ta ka di pengarugyan ti agsilaw? Madamdama pa ilaga road. Dadapela papananta. Ha? Papananta. Api gayam nga. Umadayo ta pelahin kit. Adumat ti tukak itahin nga. Mangmangig ta diyan ti nalabsan ta. Hinta pela di was na ibe. Ken ba isa, adu ti tukak nga masilawan ni Jay bayaw. Anya? Di kayo masawan manong lando. Adu ti tukak nga masilawan ni Jay paset na ti talon iji asidig ti wasnay. Uy, nadadya wasnay, dadadakkel pa Dadadakkel ti tukak nga masilawan ni Jay bayaw. Iji wasnay? Sa bagay, taltalon di Jay. Angin aping nadadakkel ti tukak ijay. Manong lando. Basta. Saan ka uni nga damag bayaw. Basta agkuyog ta. Kat inta agsilaw. Iti dadakkel na tukak. Aya, sa bagay. Naimimas mo laeng no. Dadakkel di tukak nga masilawan kan maalata mano. Naimimas nga sidaan kan pulutanan no. Dadakkel mo laeng. Ado, tilasag na. Wan, nalasag dagi jay tukak ijay. Igid tiwas na bayaw. Aguray ka manong. Sa bali mo't deti nagturungan tan manong lando. Api sa bali ko ng bayaw. Saan mo't nga ititalon ti ayantan nga. Pagsilawan ta ko maititukak. Sa bali mo't nga tukak dagiti magitkitak. Manong lando. Ay, may bayat dagiti nga tukak Madamdamatan ton nga mapanagsilaw ti susto nga tukak. Kuyugan nagpela dito. Aya, video okyan mo dito. Beer house mo nga adda dito igit tiwas na Ay na. Ala, order ka lata. Saan kakad nga, ay bakam na kahit mapulutan. Ay, uri komporme latan, manong lando. Baka kahit mo order mo ititukak. Ay, datukak na dito, manong lando? Sa bali nga tukak ka. Tay dadadakkel nga tukak. May mayat day dyan nga silawan. Kasla amog na kahit mo asawon, manong lando. Digitan samad, GROT, bagbagam nga tukak. Naalam, bayaw. Ay, isungat pa isaw. Kay kaya't ko ngamin nga silawan, dagita nga tukak.
Akwa, no si ka bayaw, okay laeng ta, baro kamot pelang. Angim siya, da asawa kon, nila arning nga ading mo. Ay, kahit kuyugan naklaang ba? Saan ko ba't ngayon baga, nga si ka agsilaw mo't ititukak, agas kanya. Kuyugan naklang kadwain naklang, uminom ka latag, pulutang ka, tasyak, agurderak ititukak. Aya. Waiter! Sir! Dati sir! Wait! Dati! Isuoti order. Kay paborito ka tukak. Ay, sige sir! Paborito mga tukak? Bayaw? Kahit nasawon? Sigod nga umay ka dito yan. Ay, wan! Angim, awan lang amin ti pagpakadwaak. Imbag tayo may kadyabalay. Kahit naawis ka, nga umay mangkuyog kanyak, nga agsilaw iti tukak. Ikwa, manong lando. Nagpakuyog aking ka, ngayon tagsilaw iti susto nga tukak, tamakaramraman nakiti adobo nga tukak. Saan nga kasto nga klase tukak, manong? Alakat na, kuyugan nakpailaing sakan to kuyugan. Aya, no kayat mo nga suruwang ka nga agsilaw iti susto nga tukak, kuyugan nakpailaing kadwaan nak, nga agsilaw mo, iti dadakkel at tukak. Aya, ala sige. Dayta tinorder ko nga tukak. Ahay! Si kaman kaya man, honey. Honey, way siya kagpaysa, wala. Agtugaw ka, tamang halak ati ladies drink mo na. Ni apay. Nakadado mo tinagpipintas nga. Nga GRO dito eh. Deta pala ang kasla. Jack mailadawan ti lang, ana. Apin nga isupay lang ti pinili na. Barbarang isit. Balabasit. Sa nagdadakil digiting ngipin na iti sango. Abus na subsuban. Lepap ti agong na. Kindadakil nga kasla lumuglugsot dagiti matana. Kasta gayam ti trip ni Manong Lando nga babae. Ay, amok ti adat ti panunot mo, bayaw. Ha? Bayaw, Manong. Baka panunutem no apay nga ti kinaado nga babae nga mabaling ko nga itable. Ti kinaado nga tukak nga pagpilyan. Ket ni Hanik ti napilik. Ay, awan ti kasta nga ban panunutem, bayaw. Ay, uresan mo nga ibaga, hamok. May mayat no kasto nga tukak ti urderek. Amom do apay. Apay Manong. Gaputaman manot mang silsilaw daytoy nga tukak. Awana, no di kita napipintas, di kita nalalapsat, kada napupudaw. Ay, adon tinang silaw kadakwada. Ala, sige, agorder ka latano kahit mau. Ado tintugot ko akwartak. Madamdama. Inak to silawanan, daytoy nga tukak. Ha? Adda dati asidig mo lang nga pag-check-inan dita. Siya nga rod Manong. Siya nga rod bayaw. Ay, saan na? Urayan nagtulaang ijerwar. Saan mo ta mabalin nga pati sika kat mangsilaw itidakkel na tukak? Ay, una isang kumadkid di nga aramidin dayta. Manong Lando. Tada asawa kon. Ang imsika. Okay laang. Ala, kuyugan nagtungar madamdama ito no inak silawan ti tukak, urayan nak itirwar ti motel. Kalpasan na, intanto nagsilaw iti us-usto nga tukak, bayaw. Ay, ala sige nga ron, Manong Lando. Oh, Manong, saan ta ka di nga dumagas iti talon nga agsilaw iti tukak? Ay, nasakit ti tumtumig ko, nasakit ti gurgurong ko, bayaw. Napalabanak mo titay. Ta sabali mo, nga tukak, ta sinilawak. Kwa, kasano nga ron dati pa nagsilaw tan, iti tukak, Manong. Makaramraman na naklaw na, iti adobo nga naitib nga tukak. Ay, pasensya ka na, bayaw. Into la maminsanan, kat talaga nga agkutukot ti tuming kaon.
Saan ko kabailanan, ti agsilaw, ti usto nga tukak. Anya? Ala, agawid talatan, agawid talaingin. Sige nga ron, Manong Lando. Ay na, di ko mo pelang aming ginatang dati may dain sursur itay nga. Nga tukak lakay. Masaya nga anak mo't bakit? Kun may isa. Bareng numatuloy kami ito na rabi ni Manong Lando ah. Kaapi ngamin nga, di kayo nagtuloy di rabi sa mamat, nangim awan, nagsakit ka no tuming na. Iso nga inkarina, ngayon to no rabi agsubli kami di talon. Talaga nga makaramraman rin ako. Sagat nakitak dati insursur da nga tukak itay. Makagatgatangan ako. Ang awa mati gatang ko, gatang ko itlog itay. Alakit anong sampilaan nga, baring no makasilaw kan makaala kayo tukak into no rabi ni Manong Lando. Lumakay siguro isong agsakit itumeng nan. Ay, wong gayang bakit? Kwa. No, makaala kami tutukak kini bayaw. Inaktoy kanda tatangkin nanang ijay poblasyon. Ay, kit mo na lakay. Magustuhan da ka dimot ngagsinda iti tukak? Una, nangruwa na gani tatang. Kaya sagad gatangan da mo, naktulatay kanidaan, nakadadong talaga, ti makaringgor nga tuwak ti rabi Sayang lang, nagsakit ti tumong ni Manong Lando. Angim kasti ko nam, saklatan na. Tabarang matuloy kami tumadlaangan kini Manong Lando, nga mapanagsilaw iti tukak, tuno rabi Alakit barbaring alakay. Mala, gurder kalata. Bayaw. Bayaw. Oh, bayaw. Ay, Manong. Sino ayati matmatam? Kunak agurder kalata. Tama madamdama pa ilaan nga. Rumwar ni Hanik. Tama pang kanupela agdigos. Amuna nga men namnama nang agsubli akita. Katnay. Orderek manen deti paborito ka tukak. Kuyugin nakto mananay, ijay imutel. Bayaw. Sa tanto mapanagalan, ito susto nga tukak. Baka nagsakit to man titumtuming yon, Manong Lando. Ay saan? Nagvitamin sa kon, nagtumara kon. Diyak kami nakatumari di kalman deti pagpapigsak. Angem sigurado, makasilaw taitan, ito susto nga tukak. Angem kalpasan na nga masilawag jay tukak. Ni Hanik. Ala, agorder ka. Ay, Hanik! Daytan, ni Hanik. Hoy, bayaw. Ay, bayaw. Sino ay tikit kita? Ay, agdan sabot suradam kadagiti babae dito. Ha? Awan, si kamot. Mala. Awan ti problema kanyak. No agorder ka mo ititukak. Angem saan mo nga silsilawa nakas kanyak. Kasarsaritam lang. Anya, bayaw? No mabali, no kayat mo nga itable mo lang. Ngim saan mo nga iriruwara. Madimay. Ngakit kitaan nga. Datang nga agbayaw ti agkuyog kat. Siyak pa'y timang konsintir king ka. Nga agarami di ti maday kat idinto nga si aasawa ka iti kabsat ko. Nukas na Manong. Okay lang nga. Mangiti bulak iti GRO. Okay lang. Nukasarsaritam lang. Ada ka di kursunadam. Ada Manong. Okay. Nagkalisto ka mag-asibog batan. Ikwa. Ay, ada ko nak. Sino, ibagam. Itudum lang. Ta ibagak iti waiter. Sino ti kayat mo? Pogi. 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 Kung nanaking ka di Hanik. Angim Hanay.
Sino ti mas pugi kada kami, iti bayaw ko? Siyempre, si Kahani. Oh, kita. Ala, sino ti kayat mo inakayaban? Sino ti kayat mo ngay table? Pogi? Demetrio, tinagan ko. Miss. Ay, Demetrio? Sino ka diti kayat mo ngay table kadagiti kadwak? Di ko man nakalabaga. Ni Dulce. Dulce? Ay, Dulce, tinagan na. Ay, nasamit siguro nga kasarsarita. Dulce, tinagan na. Ay, oo. Kabarbaro pilang dayta. Ubing pay. Uwan nga rod. Iso ti kayat mo? Uwan ko ma. Sige. Inakard ayaban. Sige. Mala. Gasti ko na ka, bayaw. Bayaw. Ala, kasarsaritam laang datatukak, ngam saan mo nga silsilawan. Siyak to laang tagsilaw iti tukak. Uwan. Okay lang manong. Napialang mo't ada kasarsaritak. Bayat ngagsarsarita kayo, iti tukak mo. Tapno damat tukak ko Uwan. Kastigayam digiti tukak dito, manong Lando. No igatangam ti ladies drink da, kat painumim ida, makaringgor da. Ay katuwa na, kasta nga talaga ti tukak no madanumahan na ringgor. Kat no masilawan, natalnada. Ay, anya, ay greka kwa, made, baka kat no masulisog ka. Baka kat no silawam nga agpaiso dagiti tukak dito. Made, day tabayaw. Uwan bayaw. Kunin mo din. Sayang mo din. Siguro no awampe ti asawak. Siguro no kaslaak-laki ni Manong Landong baro pa laeng. Talaga nga in-order kung deje nga tukak. Nagpintas ni Dulce. Nang runay ti asideg. Napanglupay. Nagkinis ti kudil na. Sapela. Maapro-aprosak dagiti lupo na ite ka nakakinkinis. At saan mat nga makita ni Manong Lando. Ay, nakaaapal ni Manong Lando. Takanayon nalata nga masilawan deti tukak nga in-order na. Idinto nga siyak. Saan ko nga mabalin nga silawan ni Dulce? Taadamot nga ron asawa ko. Maglaki din ta nakaawi din ni Manong Lando. Kat adakmat dito balayan. Nakaturog nga tan ni laar ni nga asawak. Diyak man mawatan tirik nga. Taitay aprusak tilop po ni Dulce. Kasla nagsubli ti sigod nga kinarugsok. Sumrek akong dito silid mi iti asawak. Ni api nga aging ka itak nakaingingar pala na iti kukwak. Gidakon. Anda ka gaya man lakay. Uwan bakit? Ay, pasensya ka na. Hindi ka nauray tayo naturog aklatan. Ay, okay lang bakit? Nakaalakay ka dito kak. Adamat lang na silawan niyo. Kwa? Adamat sang kabasit. Angem, inted ko laangan kini Manong Lando. Kit kasano nga, saan ka di nga si kati makaramraman ng launay? Kwa? Wan, makaramraman na anak. Kinagpaiswanan na bakit? Sa bali nga tukak ti kay kwaramanan. Anya? Daka di sa bali nga tukak. May sama ti klase tukak. Di kiti dadumagat, saan ba't amakmakan? Saan ba't amakan di bulprag?
Baka ti kahit masawan iti bato-batog. Ay, saan? Oy! Anya dita? Ah, anya dita nagtangkan? Ah, dati armas ko bakit? Aha? Api nga nakatangtangkan. Diyan ka rodam mo. Siguro gaputa mailiwaking ka. Ah? Anya? Bayat nga sinsilaw ka mamintito kag itay. Diyan ka mo ta. Sika mo lata ti mapanpanunot ko bakit? Tila adda ka mo't sika Demetrio. Tila bagbagam. Man. Isungor nga basitlat na alami nga to ka. Iso nga jak na kayawid. Tadadaban nga sikat kahit ko aramananon. Saan mo nga dito tukakan? Tila bagbagam. Kaano pinakasta ka? Italaang matmanan nga. Makalagip ka. Siyempre. Jak ang ordam mo. Sabi, nakaturog ak itayin. Pagustuhan ako na bakit. Ureta sagpaminsan lang mo't nga kidawakin ka. Api nga minmo't niran-ran nga kasta. Baka daking kinan mo, no api nga iso nga kasta. Iso nga timbang ka na kasta. Siguro, tsaka mo. Pagustuhan ako na. Itata, karugsok bakit? Inaapo ay kunam ngayon kag silaw iti tukak sa bali mo't gayam nga tukak ti kayat mo. Dito mo't gayam tukak ko, lakay. Ay, bakit? Isu siguro ti kayat ko nga tukak. Saan nga dito susto nga tukak? Isu nga, iparaman mo kanyak bakit, please? Alang aron. Nakaturog mat siguro hindi kiti ubing. Nakaturog dan. Alan. Makaringgor man di kiti tukakan. Bayam di kita nga tukakan, bakit? Tinasisita, dahil tukak mo, ti kahit ko aramanan. Alam, may kang aro din. Rabawan na kon, lakay. Ay, una, bakit? Agyaman na. Unay mata. Apikas na unay tirog sumlakay. Bakit? Diyak ordam mo. Diyak mawatan tiriknak kan bagay. Basta kahit ko ka mga itito ka. Demetrio. Demetrio. Naringringgor ka pa yan ngam digit ito kag bakit? Agad ka sa nung nga agringgor Demetrio lakay. Kasta unay mo ti panang palang sulsultop mo. Ay, talaga makaramraman na yung nakartito kag. Demetrio! Demetrio! Kita yung bakit? Nakatangtang ka na kayong ingar pala. Uwan nga ron. Kasta ko mga kanayon lakay. Uwan, bakit? Kasta ko mga kanayon niya. Paunay tibasanan bakit? Nakapapaot tumot nga aming sinulsultop mo. Di nagruwarte na kanado nga tubugnan. Nagmayat nga ron. Sa bayantan, dagiti tukak nga makaringgur bakit? Sige di lakay. Detan. Unay kan. Kastoy ati agsilaw iti tukak. Demetrio! Sabayang kan bakit? Umalmatan, mapana!
Ay, si kamot kaya manong lado. Ay, Warren, bayaw. Nakapasyar ka mo dito yung balay. Ah, kat, di ka ba tagpakpakuyo ka, nga ba mapantag silaw iti tukak. Akit, mas dawan nak Apay, agsolsolo ka din nga mapanagsil silaw iti tukak. Saan manong? Jakmot pa'y amo, tag silaw iti tukak. Kung bakit, agkuyog takuyugan nak pailahan iti papapanak nga pagsilsilawan iti tukak, abumlatan ati kahit ko asawan. Kuha, jak amin masangon ay, kasla dimsamot kaya ti suburot kanya kaon. Apay, kuha. Adalang di baka kumikuma kami manong lando. Saan nga tanga likliklikan nak nga kadwa. Apay, di mo kaya ti sumurot. Agpakadwa ak malaking ka. Nakakadwain kan tubot kag silaw iti susto ka tukak kurakbot king ka. Uwa manong santa mo lang nga matuloy-tuloy yun nga mapanagsilaw ti susto nga tukak. Tay mo laing tukak nga kayat mo ti papalanta. Ay kita ala. Sana pala ited cooking ka dito. Manong. Ni. Sa nga supot mo't nga tukak dati manong. Ay wala. Inggatangan kan tapno no saan kan nga agsapol iti tukak. Anya. Inggatangan nak manong. Ang pasensya ka na, di pagbayad ko ka data. Ay, saan mo ka bayadan? Regalo king ka dito yan. Ha? Basta kuyugan nak. Kuyugan nak ito rabi Tadyak namin kayat nga sisak lat mapanidjay. Tabangan no at tamang kursunada kanyak. Kahit mo sawan manong, agpakadwa ka manon nga mapanidjay beer house. Saan ka dyan beer house ti bagam? Ibagam latan ngayon ta agsilaw iti tukak. Iso ti ipakadam ka ni ading ko. Ni bagat mo. Ibagam ngayon ta agsilaw iti tukak. Tawan ti makaam mo. Nga mapanak iti beer house. Ha? Gasanong arad manong no. Damagan na no. Api nga mapantapala agsilaw iti tukak. Idinto nga inikkanak mo tin iti tukak. Ay kitkwa. Ibagam atap to adaw. Pasensyakan manong. Ang saan ka nga makadwa, makuyog nga mapanidjay papalanta. Anya. Mabalbaling ngamin kayo, liglikak di nga lugar ta. Apay, kitawam mo't ti badi ka rarabidam. Makisarita ka laang ba't, kadagiti tukak ijay. Saan ko mo't ipalubos nga sila awamida. Tapno no, ti kasta ka saan ka agbasol, iti kabsat ka. Saan ka nga agbasol, iti asawam nga nila arne. Agpakadwa ag laking ka. Siyak mo't ti agbayad. Siyak laang mo't, iti agsilaw iti tukak. Unang, anya. Mangsabol kalat, mangkita kalat sa bali nga pagpakuyuga mo, manong lando. Numabalbaling ka, diyak kahit tagsubli-dyayin. Tamangan no anya. Masulisog ka, kasta. Saan ka kami napasulisog, Talaga nga dinak makuyog. Bayaw. Pasensya kang bayaw. Kumita kalat sa balin. Maamot yung deta tukak. Anya. Abi, babawi manong. Kaya mo kagat makuyog na. Kan may isa. Agsingirak ko ma, dati inutang yaw. Dati inutang mo kanya kiti. Agsingirak ko ma, uri pa unaan naklaang. Anya? Agsingir ka matan manong? Ay, nagsingirak ko na ta. Siyempre nabayag ba di utang yawn? Gapo ka dito, di ka makuyog iji kayat mo papanan manong? Singirin na kon, kadi iti utang ko ka? Ay, saan? Talagang agsingirak lang talagan. Siyempre nabayag day jay. At ngamin pangusarak. Bigla mo lahat ng agsingir kan manong. Baka mat nga puta.
Malalala. No di mo kayat nga masinger, kuyugan naglata kami na na. Anya? Oh, no di nagmakuyog. Paunaan nak nga ro, day di utang mo. Anya? Ala, sige nga rin, manong. Anya nga sige. Agbayad kan. Isaan, manong, awang pagbayad ko. Yak pa nakaapit. Kuyugin ka latat turabin, manong. Mala, sige nga rin. Namnamag deta, dagasing kantaw. Sige, manong. Una yun. Ore kasan ayat ko nga mangliklik. Ti mapanid nga lugar. Tapno jak masulisog. Mapilitan akmat. Taag singir mat ni Manong Landaw no jak kuyugan. Ay, anya na yan. Api nga. Ha? Api nga kasla ada Taiwan na. Demetrio. Ay, siyak. Ay, saan met, Dulce? Nadlaw ko nga. Di nakpeket nga kitaan. Parang anak man. Agpinarang taman. Ay, ha? Oh, di ba? Kasla ligliklikam nga. Nga. Agsapat dagiti matata. Siyak? Ay, saan? Apay ko ma? Deta korti sa lutsud ko. Idirabi nga imay kayo. Inap-aprusan pa'y dagiti lupok. Ha? Kinadlaw ko nga. Dingka-dingkalan ti barukong ko. Kurang nalaengan no. Arasaasan nakidikat. Idepel mo dagiti bibig mo itilapayag ko. Ay, kwa. Api nga nagbaliw ka. Ada ka di, ada ka inaramid ko nga di mo nagustuhan? Ha? Awan. Api nga sang katalyaw mo, iti ayanda, dabayaw mo. Api nga min nga nakisina ta ti table kadakwada. Nakisina ta, takayat ko ngamin, nga makapagsarita ta nga, daddatalain nga, awan ti ka-table ta nga sa bali. Namnamaik nga, saan laing nga apros ti maaramidam. Ang sa bali mo't, baliktad mo't tinapasamak, no kaano mo't nga daddatalain ti agkatugaw, daddatalain iti maysa nga table, kasla, kaariyak nakmatan. Anya? Kwa. Alamat iti. Hindi. Apay. Di mo kayat? Ngayon, impa-apros ko kingkan? Tinagbaitan ti lupo? Dulce pa nga asim. Ikatam. Saan? Anyang saan? Unay. Nagrigad liklikan ti sulisog. Api nga sang katalyaw mo ni bayaw mo. Ha? Kwa? Mabaling ka din nga sa anak nga uning nga dikdikitan. Amangan no anya. Amangan no silawang ka, Dulce. Amangan no silawang ka. Anya nga silawan. Ori silawan na okay la kanya. Kay kahit ko ba'y madi nga road. Madi, tas si asawa Apay, maamuan ka diti asawam? Gapo ka dita kaduam ni bayaw mo? Baam ta kasaritak ni bayaw mo? Tas saan na nga ipulong iti asawam? Saan? Saan? Bueno, saan? Agsublikan to nga siksika. Nga saan mo nga kadwa ni bayaw mo? Tapno awan ti makakita ken ka? No bilang laeng ta silawan nak. Anya? May karim ka di dayta? Promise. Sa anak nga agpaspasilaw iti sa bali. No laki di sikat timang silaw kanyak Demetrio. Dulce pang asim. Ibatan na. Sa anak ko makasulisugan, Dulce. Tadyak kayat ti aggaramid iti madi iti asawa.
Pakipot ka pailaang mat. Idinto nga ididamo. Si kamat ti kusa nga nangapros ka dagiti lupok. Ken amok. Nga kayat mo nga dingkalin dagiti susok. No kayat mo. Ikang kati pagpanpanunutam. Ha? Anya ti aramidem. Ay, pasirip mo magkanyak tabarukong mon. Kitwen. Tapno adapan panunutem. Tapno adal rason. Ngagsubli ka. Ket silawan naktumat. Kasti pa ng silaw ni bayaw mo. Ititukak nga silsilawan na. Mayat ka nga rod nga nila bayaw mo. Agsilsilaw ititukak. Ha. No, kahit mo kat. Dati ba'y may sa. Impakita mo tamay sa nga mansanas mo. Oh, Diyos ko, aya. No, kaya't mo. Apro, sampay dito. Ay niya, ay, saan mo tinasaanin? Saanin? Pag-aasim dulce. Diyak kayat tagbasol. Diyak kayat. Diyak kayat kung kunam. Ang imnoawan siguro ni bayaw mo, kayat mo. Orayan ka nga into no bigat, tirabii. Saan mo ito nga kadwa ni bayaw mo, ah? Si kantulaing ti umay dito, eh. Promise. Sa anak tong agpasilaw iti sa bali. Si kantulaing ti mang silaw kanyak, Demetrio. Ha? Kuha. Kasinyong duwa nga aldawen tinapalabas, sipod idi naudi nga papan ko itya pagsilsilawan ni bayaw Lando iti tukak. Nga ijay nga talagan nga nakapadasak ti nasulisog ti uray la. Dua aldawen nga panpanunutek kasinyong. Panpanunutek no pangalaak ti ibayad ko ti pagsilaw ko ti tukak. Wen kasinyong aklunek uri no saan ko pa nga napansinilawan ti tukak ni Dulce. Ngem panpanunutek imagine kon ti mabalin nga aramidek ti laing mangigawgawid kanyak tapno agbasulak ket ti kinaawan ti kwartak. Ang panagrik na kasinyong agbasbasol ako ni ti asawak uri no panpanunutek pelaeng no kasanuak nga agremedjar wen agdiskitar iti pagbayad ko ti panagsilaw ko tukak ni Dulce. Ket sagbay nga maladaw ti amin ket makaaramidak iti nadagsen nga basol, makaaramidak iti biddot, dagtaklinak adagos ti programam tapno no nasapsapa ket malabanak dayto nga sulisog. Ket kidawek man kada kayo nangruna keng kakasinyo nga naibtur iti sulisog. Anyat kasasayaatan nga aramidek tapno noore no kasanot panang sulsulisog kanyak ni Dulce ket saan ko nga aramiden. Dete amok nga pakadadaelan ti relasyon mi iti asawa. Nagpatingga pay laeng iti imagination kasinyong. Nagpatingga pay laeng iti panunot ko. No pay amok nga agbasbaso lakon ngem mabaling ko pay laeng nga maibabawi. Mabaling ko pay laeng nga aturen ti anyaman nga aday ti panunot ko. Amok nga deti dual daw kasinyong ket naibtura kon ngem saan pay nga umdas. Tapno na ti kastaket malusutakon dayto nga parikot ko. Amok nga panubok dayto kanyak tapno masubok ti kinapudnok iti asawak ken ti pamilya. Ngem jakla mo iti masangwanan nga aldaw amangan no addanto ti pakasulisugak. Amangan no malagip kunto ni Dulce. Into no makaigemak iti kwarta nga umanay nga pagbayad ko ti pagsilaw ko ti tukak. Baka into no makaapitak kat mailakok dagiti apit ko kat baka umununan to nga mapanunot ko ni Dulce. Kasano ka di kasinyong timang liklik iti sulisog. Kasano ka di ti agibtor. Akasking kakasinyong kadagiti adu nga sulisog iti aglawlaw. Dahil iti lawan na iti pakasalita at parikot ko kasinyong kanagyaman aglawan na iti anos ken laing mga nang tedbiag.
agyaman na kadagiti makaited ti balakad kanyak nang runa king ka tamok nga si kati kang runaan nga paggapuan ti balakad dumay papan iti panagibtor ti sulsulisog. Ket sabi ko magad nakaibatit adal dati pakasaritaak nga may papanla kuma iti panagsilaw iti tukak nga us-usto angim na panmat iti sabali nga masilsilawan nga tukak. Kaya sabi ko magad nagserbi nga liwliwagan pagsarbi nga tibiyag dati nga pakasaritaak nga imburay ko kada kayo kadagiti amin nga nakabuyak nga nakangeg. More power to your program kasin and God bless everyone. Toy masulsulisog nga agsilaw iti sabali ken dakkel tukak nga pagayam mo Demetrio iti Cagayan.